Dragi prijatelji, širom Bosne i Hercegovine razgovaram oči u oči sa ljudima na prepunim trgovima i prepunim ulicama. I gdje god dođem, ovi SDA botovi kažu bila je regata. Tako da i vi nemojte se iznenaditi ako kažu da ste večeras bili na Sokoluša regati. Pitaju me ljudi danas koja je razlika između mene i mog protukandidata iz SDA na ovim bilbordima, slikama. Kao što možete da vidite, moj protukandidat ima samo prezime. Ja sam kandidat koji ima i ime i prezime, jer u predsjedništvo ulazi i ime i prezime. Naši politički oponenti vode negativnu i prljavu kampanju. To je njihov izbor, to je njihova borba. Za razliku od njih, ja želim svim ljudima poručiti, naša borba je borba za nove investicije, borba za nova radna mjesta, borba protiv odlaska mladih ljudi, borba za sigurnost i stabilnost, borba za izgradnju novih kilometara autoputeva u našoj zemlji, borba za povezivanje države i naše dijaspore, borba za stratešku modernizaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mi ne odustajemo od naših ciljeva. To su ulazak naše zemlje u Evropsku uniju i u NATO savez. Nažalost, oni nemaju nikakvog programa, jedino što pokušavaju jeste da razjedine opoziciju. Pokušavaju jeftinim, providnim politikama da to urade. Gledajte ljudi, da je opozicija kandidirala recimo kandidata van stranačkog za člana predsjedništva, tada bi govorili teška su vremena, ponudili ste neiskusnog čovjeka. Kada ponudimo iskusnog, kažu ima previše iskustva. Da smo ponudili bilo kojeg lidera opozicionih stranaka, isto bi tako opet vodili prljavu kampanju. Ono što ja vama želim poručiti jeste režimu, troglavom režimu u Bosni i Hercegovini se ne treba ulizivati, ulagivati, režim se mora pobijediti i srušiti 2. oktobra. Ja sam jedini kandidat za člana predsjedništva koji je 3. jula na konvenciji predstavio i viziju i programske osnove i prioritete. Moja uloga nije da opisujem probleme, već da tražim i predlažem rješenja. Jedan od najvećih problema je odlazak ljudi iz ove zemlje. Možemo doživjeti potpuni demografski slom ako se nastavi ovakvim trendom. Zbog toga prvi sam kandidat koji je rekao da novo predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora sazvati posebnu sjednicu predsjedništva, pozvati demografe i druge stručnjake i shvatiti da je to jedna od najvažnijih tema u ovoj zemlji. Predlažem da Bosna i Hercegovina usvoji državni program za ostanak mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Ponavljam još jednom, državni program za ostanak mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Program koji mora da sadrži mjere, konkretne mjere prema mladima,
prema porodicama i prema svim društvenim i ekonomskim akterima u ovoj zemlji. Program koji mora da sadrži kako da se mladi ekonomski osamostale, kako da nađu prvi posao, kako da ih stipendiramo, kako da riješe stambeno pitanje. Ova vlast kao da ima program rastjerivanja mladih ljudi iz ove zemlje. Alternativa mora biti državni program za ostanak mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Nema preče teme i prečeg pitanja. Dragi prijatelji, na svim dosadašnjim izborima birali ste različite stranke i različite kandidate. Ovo su prvi postdejtonski izbori kada osim toga biramo i pravac kretanja. Biramo društvo u kojem ćemo biti. Milorad Dodik i Dragan Čović su u otvorenom sukobu sa Zapadom. Nažalost, i Bakir Izetbegović posljednjih mjeseci gotovo da nema sedmice kada se ne svađa sa nekom od zapadnih ambasada. Javno pitam, da li je iko ikada čuo da je neka država ušla u Evropsku uniju ili u NATO, a da se svađala sa Zapadom? Takvog primjera nema. Zato ljudi dobro upamtite, 2. oktobra biramo između evroatlantskih integracija i možda čak i evroazijskih integracija. Ja sam vrlo jasan. Ulazak naše zemlje u NATO i Evropsku uniju je spas za ljude u ovoj zemlji. Iz Slobodarske Gračanice želim uputiti jednu vrlo jasnu poruku i ovom politički neotesanom političaru i ublehašu Miloradu Dodiku. On ovih dana ponovo poručuje da je on vječiti stražar, kako kaže, nad idejom da proglasi nezavisnost BiH entiteta RS. Ja mu večeras poručujem, a s obzirom da ide i direktan prenos, da dobro upamti, najbrojnija, najveća i najsnažnija straža u Bosni i Hercegovini je straža koja čuva nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Sada ću vam nešto reći za što je teško utvrditi da li je politička komedija ili je politička tragedija. Naime, mjesecima SDA botovi napadaju me između ostalog i zbog toga što sam kao predsjedavajući državnog parlamenta u Beogradu odao počast maršalu Titu. Mjesecima me napadaju i kada sam odlučio da nešto odgovorim, znate li ko je odgovorio umjesto mene? U kaknju Bakir Izetbegović. Botovi pišu Tito nije naš, a Bakir u kaknju prije nekoliko sedmica javno poručuje Tito je naš i Titovi partizani su naši. Ja se sada neću miješati u taj sukob između SDA botova i njihovog šefa Bakira, ali hoću reći da to nije ni politička komedija, ni politička tragedija, to je tragikomedija. Dragi prijatelji, da završim, 90% svih napada kada je riječ o kandidatima za predsjedništvo
od ovog troglavog režima otpada na mene. Napadaju, rade dan i noć, izgleda u 3 smjene. Ovi iz SNSD-a mi poručuju da sam opasan jer ću stvoriti Bosnu i Hercegovinu bez entiteta. Ovi iz HDZ-a jurišnici pišu da sam bošnjački unitarista koji će pretvoriti federaciju u bošnjački entitet. A ovi SDA-ovi jurišnici, oni su u srcu Evrope proglasili džihad protiv mene. Dragi prijatelji, šta da im odgovorimo? Večeras je moja poruka i s tim ću završiti. Poruka dakle njima. Što su veće klevete i laži, pobjednički 2. oktobar sve nam je bliži, miliji i draži. Hvala vam još jednom, živjela Gračanica i živjela Bosna i Hercegovina!